Video masa khan darlon Khaw Chanchin tlang pui kan lo tar lang to a ti chuan tun tum video ero Ratu Khaw Chanchin tlang pui karun tar lang le don ani Ratu khwa hi marlam tlang dung ti pai muk ro ta om tho ni in darlon kan tlan pel hnuwa sai lutar kan pal tlang le a darlon atang hian KM somni ni in aizola tang chuan KM za somni pathum bor vel ani Ratu khwa hi khodung sei nuam tak mai ni in tundin huna in zaruk bor vel le mihring sangthum bor vel an cheng mek ani Ratu khwa hi ramboi ma chuan marlam tlang dunga kholian pol tak ani a ma se mizoram ron boya MNF in runbung capital ti in an district then pathum zinga antela he MNF hun lai hian high court sang tak a oma thile dam chungchanga an thurel na hmun poimo tak ani hetia ramboin aron nana rampuma administration a that tok lo awangin malam tipai muk tlang dung op tura ratuwa ADC om turpo MNF mun pi ani awangin an lo ambusa tichuan ratuwa omngam talovin darlona a omta ani chutarang chuan sarkar mun poimo zong po darlona son chho vek anita a hetatang hian malam tlang dunga kholian ber ni thin kha development in a tho khum lo thei talowa chutarang chuan a kho than hi a chak thei talo ani tundin huna Ratu khwa hian zirna school higher secondary school pakhat arts and commerce zir theina a oma high school hi sarkar school pakhat tichuan roman school hi KG1 atanga class 10 thleng zir theina Don Bosco a oma tichuan Presbyterian school KG1 atanga class 10 thleng zir theina a ombok a tichuan middle school hi sarkar school pani ombokin primary school po sarkar school pani a ombok ani khomiten dammo shitlana an pantur PHC pakhata oma tin forest arwin om chilbok ai a khomi tamjok te hian eile bar anzon na konga thingtlang lo nei le kut na tho chu chung ko tamjok te malakna alani ani Ratu khwa hi vi sikhat omna hnuaya om meka branch way me ero branch thuma anin thena chutiang che chuan MUP le MHEP po branch thuma andinga MZP sub headquarter thutmun anibok Kauran lama Presbyterian in biakin pathum anneya Mizoram UPC in pani Enya UPC in pani Salvation Army in pani le Roman Catholic in pakhat ICI in pani annei boka 7-day Adventist in biakin pakhat annei bok ani a khomi phanchang deuh to te Ratu khwa a hing put chan hi kan han zot kwala hetiang hian min hril ani tunma Ratu khwa an lu atran tir hian ruwa atam ema tichuan ruwa tu an ti a hun a local zela Ratu ti in an lamta a tu thleng hian lenta ani